Da ka jingtmu banwanra biang ya ka shongsok shongsan ha kishnong kitao ki badang hap hapo ka jia khajia bat ka jela Assam UMDC jong ka barato mukro constituency uba ai borlang shadap ula khat pelong ya ka jia kendu lang jong ki nong yalam shnong jong ki shnong bapher ha hol jong ka chaprang yong esports club barato ha ka sgi sajan menta ka tayo kum kadak ke jing burom ya kate ke jing simkhya jong UMDC na baratu mukro constituency de ki phongwat ki wahe shnong bat nong ket kam shnong jong ki shnong bapher kilawan ye simbenta ha kate ke jing yalang ha kani ke jing yalang la thau no ya ka we ka seng tre kam ka bat thamai ban pet ban khmi ya ka khya ka shon jong ki nong shong shnong ha ki jaka ya ka ja ye ni haga nigapor kam ki wahe shnong nei ka singi da yo i wo form ya ka wi ka committee hadin wa da yo ya ka jingjia nei por chi por wa kani ka jingjia ha bordar heni nado khanduli share khat kasla mukro kamju ka blok wan ro ka wi ka jingmi ka ji khajia nei por chi por khamtam ha ka chibnai tam ga tu da jia ka jingjia ka wa ka Karbi Anglong Autonomous Council da set up ko ya ka wi ka takit ko am ha khanduli ka sinong khanduli da ka bor sinong ka yongki da lagi da panhap ki ka tu ka sanbot re demi ka ta ka ji kanat ha kwa kibru karbi ki am ha bordar yong ni ka Assam hini da yela persha ki ka hadu wa mi no ko ka jing ya huri hura hadu wo put ha kwa am gi jingjia ki wa sausi ha kwa ki nong song sinong yong ka Karbi Anglong ka West Karbi Anglong da thang gi ki mando ye ki trap haka jingjia ko kam kete da mi no ka jing snau charai na kaliang yong ki bro panar gi yong i da bom de chok gi ya ki te ki wasim kabu kham tam haka jing yalang ko ka jing yalang ko dang dep haka jing yalang wo perkat wo wan ra ya ka chong sup ka chong sain de ki te ki jo hi ki bro ki wa ya klam ni banta ka chong sup chong sain ite hi wala wan ni ka kam ko sing ni ba hai te dau yo wa kani ka bodar ka yong im poi de ko chi wa chong sup chong sain nei ka si da ka jing lum lang yong i ya ki artel ya ki haki artel ki blok ka blok nam dong ka blok thalas ken ki wa ha chinong yam habordar yong ka Assam da sinai ya ni ka committee go thmei go butu ki nam dong blok thalas ken blok bordar area peace committee ha ka wa da pan schem ya kan ne wo lai ka chakmat ne banta o tho kilat kiluti wanra ya ka chong sup ka chong sain ha ki ni ki thau bordar ki yong ni kani to kapor to bhai i kam kinong rap kinong song chnong go im habodar ha gawa da to i por wo bet wo thung na i sumbe yong i chemi wana gibru karbi da persang ki wa melat de ki gibru panar ki yong i wo lai likhi lai likhan ki chaki hali ki hator ki yong ki da penun ki cheluti chesengken we wa hadu kalayau kalai hat la kar kam kan ni man de yalayau lai hat to de du kada khanduli rewat ham koilum haka yau jiri kendang hijau ipor waki bru karbi wat ya ki penar ki yong i ki am sakita ki thau blok bon melat de ki waki wala yau lai hat ki cha ki yau penar ki am kam ka sa sniang hijau ipor wat hakam koilum la ko wa man ko ka yau bordar ka yong ila melat ki wala yau lai hat ki ta sinai wa kini ki jingjia wro ki wajia kar ka man kan ni hapo yong kini ki sibnai tam penman ko i ka jingdo nong ko khro ham tam man kam ginong rap myo por di wo bet ko supe yong i raman ko hali la raman ko halum mi la ka jingjia ka jing peteng ka jing pon rasai ye ginong song chnong song thau yong i tamban sai de china no i gani ka committee wo tho i gilat kiluti wo ye chami wo ginong yalam yong ki bru karbi ha ko wo ye klam ye ki yo maintain ye ka chong sup ka chong san ha gani ki thau boda Lajeria kani ka seng ka bathamai kum ka Namdong Block and Lasken Block Border Area Peace Committee NBL-BB-APC halor ka nong remba kisnong ki thau jong ki panar ki badan menta ha ka jia ka ja ki long mar khap bat ka Namdong Block bat ka Lasken Block lapin khamti ya uba ai borlang kum u president jong kate ka seng katba ya wahe shnong jong ka seng khanduli kum u vice president katba ya uwei unong ya sad an uba 5-star suyam lapin khamti kum u general secretary bat ya uba founder son singkon ubalong unong ya lampat ba kathan la a ya ka jingit kli kum u assistant general secretary shushu la jet ya baro ki wahe shnong bat ki secretary shnong kum ki executive members
iga kajimut ka yung haka usunay kini ka komite wa wanra iya ka chongsuk ka chongsan uman ko ka chongsuk chongsan kama jo uman ko hagipor go minchwa ki penar sia sa karbi sia sa penar kajing ka relationship apa dia kajing to yung haka khayi khaba haka rap karyang haka kemen ka haka duk kasuk haka kemen ka samha yo haki snem go minchwa emmi kajing kra lang churup mem ka kajing sa yo phar jai bro re hapo gini ki sibenai tam gatu re chan bo ko kajing ko bakro yi bro penar yung hawa ki bro karbi melat de ki bro ki penar ki yung wolai rap di yang ki chakita ki hali ki yung ki QM cepo ki sinong karbi nur dep wo pendep ya kajing kam ha ko form ni gini komite to wa uthu kilat kiluti wa ye cham magitu kisen bahalang lana kinu ki kinja sen heju por kam ki bo ki sarkari kang bora ki bor kang bora yung ki wa u approach i cheki wa u lengba ka mobile phone chwa yo u khod ye ka peace meeting ha ka wa henui thai wa u yo monjur langi wa yo u khod i ka peace meeting ko yo klami nei bantawan ra yo ka chongsuk chongsai ha gani kita yo khanai la cheki bor sarkar ha ka wa nei banta gani wa ka sarkar la uchim khia ko wo uchim khia nei banta gani ka kam hawa ki ar district yo amni ka West Jantiel District iji por ke West Karbi Anglong District la ki bor district wa uchim kia ki upun sauto ya ki nong chong tao yung ki wa maintain ki ya ka chong suk chong san hakini kita kumbalong menta kinong song jong kesnong khanduli kem yorep yoryang la shi banai tam namar ka jingya kan at hapdeng ki karbi bat penar hadin ke jingwan se ya ka entry tax gate da ka Karbi Anglong Autonomous Council KAAC Shushu ki penar ki basa hatan blok 1 kila syakhang haki Karbi bandrung syakishnong Karbi bersama Meghalaya nakadaw ka jingkeno ba ki penar ki syo penmen saw ya uwei u Karbi kinong yalam shnong na blok 1 kila ong nakapor syakapor ki ju persyang banyak keren bat ke sorkar jela ha kabaya dei bat ke jing jongki bat ke jing tlot jong ka sorkar jela ban sngap ya ke jing jongki ka juwan ke jing perkhat yo le se ka sorkar jela kam khenye ki kum kita ki trash nong ni nong song shnong bapura jong ka Meghalaya lai ne man kamu yo wadaji porwa kau yang se hari sikat te woto yo ki wa di social media itu ni la dapat la tentang kami boda tang obun sen ni wa let's say ni mani ki original resident yang ka sorkar Meghalaya ni wa sorkar kan sunya wa do te woto kita senang ngai jan wa ni ne lai de ustad jan wa ki ke bor wa ukur tamni wa man la ko wi ka tang hang bu sunya wa le ke yang ke yang ni dan yang ini yang orang berutang ke jengkuk lah yang wa di wanra kita mengeni ke lempung gue yang kayu sulok hari ini buat tapi yang suan lah untuk masih pun yewa blanket di baru kita empat yewa di baru cerah pas seguin yang aku awal buat mereka jengkuk kuat wa kantor wa new kuat wa dapat where kita nak cepat ya di lock di baru wa uman ko untuk tangga discussion uman ko umne ko hatem rai uman ko janai UM kita jadi nyata macam bonsen yang ayo waktu kanbor yang di paradok paratnam ye ko chan ye ko sudo ye ko kit ye ko what motivasi kita jadi karena ini naga tiyi kama yo kita kalau saya kamu kuan lot indrai untuk kuan lot no nei benta kalau way yang uspas ne musmat ngase jala liang ngala panjuru ong sngeu phalo paradok paratnam na pi wa en kada jinsuk yang apa kemat gitu kan di kemat nang wa sorkar yo ni tam lese boy katong man kate di bor boy nga boy hemit ta bor ngi ko mi dei bor ki yang ni bro kusiman dari sikat te gisni di porto ida persang yang ang na lay ya ay man hok so dati lese di upum hor giwi wo ya dai mesin to wo mi sa bangse wo boy nang cinta ka dengan panya rap no le no ki wa hai wa sanai ni la sam haya rap sang la ni dai la ka ma support ta ni te itha ji am sno blo na mani ki wa kordet de ni om budu de ni guna justan re kumo de emi ki jing teli de do ru ma chan tam ko yo pro khai wa wi ke spa khai ko so ka ti le nur le de ki de ba yo jing teli dengan kemen
kamu ya rap kiliang chan kiliang prado prasnam emri thai bodar boro kopi kam jule ngam omaduk thai bodar ndai baro kelum jadiya to phai ku kemat chini prado prasnam ki chengchinge chini nei ba ledem kenya kat teji lo kulo nak kesla desa asnya kom pher au kot dep kam om tene de chu dep kat kesla ku sa asnya dep sa asnya lagi yo gani ke mu kaya mu bana ki da ku mu kaya pipi je ko surat baik sebenarnya. Ya, orang man kecingin teli, kecingin kerajaan di kuman ko bahwa MK untuk kata-kata ini bentar berjadai perado prasnam kamu tahu. Jadi kemarin kecing kendal siap belum. Dekat tu, ia cumut koalisi mana form ia gini ke forum. Namun kita besok kerajaan ini. Apalagi kepala ini forum dan sibuk kod bagi expert, legal expert. Jadi iman nado na sor ne tare nama gani cingin le ini yang man to very complicated woman kelain ha lemman ni ko pro jabi dia ha juga ni mama amadan ini wa em you have the data di bor em la have the data jabi mengapa jo gani cingja hari to ko hable pena benda nang yo yang cingjom yo cingai yo berado prasnan ki ko cho khabar sesuatu dia itu kita yang mau ni ke forum man to ko kam jo dia ko ji dan boro berado prasnan ko cho musa al bodar ile kami nong sung yang ketanjan dia tapi yowi yak di jinge iwo pi kam ki payupara ne kam ki we yosin ko bicat ni ko sa cekat kan blokon ko pi cham ki jinge andre nga hanga sunan wa bicat jemut wa uya jemut kajak wa kamu uya kit ya pak ya dari yang di guru yang sini kan kamu tu semua sama tu wa kejing temu yang kini kejing sama wa kamu wanra ya kejing coksuk coksai hari ini tahu kamu kejing kerwa wan usen di ke komite dan usen di ke forum ngajak wa kolam ini kejing tu kini kita tu umani kita kikusin Imha ada i berpencong cedi memang pi usak tu dangu citong oyo ini sini dia duk jinggia wajah kamu beli kamu hetslo kami situ tu sini tanya pro blok de kerja de sejarah pagi umyuk yulah dia macam bal imha tu ikut ringa pi wa ini wa ngada chanu fomi komite jika tu forum le komite tangwa mandi wa sir pagi lajia pun kamu ni nang stop boye sir wat sausa di kamu tak munjuk ini hak yele uga pebor mohon mie di pagi kejing saman dua uma hak lajia wa itinyo ne wi chok itani mut dangji kami kisnam bodak posam arjar uji itu brum ini kai wan sa di sini mutu uman bu berkat wa kamno wan rai kita jong sung sai empher income sampai ini income time dah tang ibu yo ki chong sa itu tu mantre di kau ni phas sang thok wa ki brum na sa sniam yami khawre khawing ki chon cha sam sa drigen dia thawfi ko kan ki brum na mukro nam pagi cham ko nun cha sam empher tangwa Ibru sama saya itu Ibru kuman tre kau kuman tre kau itu untuk asam yuk ukam empat kasus emler tangwa tuhak mat tu ilu kami kita jing teli kami nong yong ketan bodan ketika tuhak matam empat nong asam ini hitai kini ikut ujian tempat ni tu misal tahu tu wa dalam negara histu wan rai kita jing ya pembaik di congsu itu putusan juga mengkarya orang asam. Sekarang lagi kemana? Henry i kami nong yang berkuasa uman itre dan uman itre yang tahu itu untuk sekarang bagi itu i ke uman itre itu yang tu kamu ada ira kecamsa naduk pun bisa